Sen ayırın sen eşeğe dönüp bozağız yok mu? Tamam. Sen eşeğe tuğulmanın olsa değilsin de sen. Bak böyle beytip tütüremezsin da. Beytip tütüremezsin mi ne? Lan beytip bir tür. Boşsun. Bak böyle. Kaka olsaya gidin. Kaka olsaya. Sos buna yak olsasın. Sos beytip. Sos boy. Sen beytip gitmeye başlayış. Ben yapamaz mı? Sen de sonra davuşa çağır. Ne? Sen onun için osu doldu, ne isteyip otkan sen жалып жүрсің. Саған жайып osu doldu, var mı? Неге күресіп жүрсіздер екеуміз? Ол бейім ғой. Самалға бергі айтатын, құда аты айтатын, құдаға бергі айтатын. Осыдан кейін ұрысып қалмаңдар екеуміз. Шай ішіп, алдаяна қарап қойып екеуі екі жақтан. Үнде бейім ғой, анау ненің бейім ғой істеп.